nikisema msasi mbaya mshini comprendre mbaya. Basi jambo hili. Nilisemaka kuna watu wengine beko na zawadi ya umaskini. Kisha nikasemaka hivi. Mapepo ya vizazi ya umaskini ilishaka kufanya ni wanamemba weko na epargne weko charge juu ya epargne ya Likelemba. Tunamona mama Rose anachapa kazi, tunamona frère Neville wanachapa kazi coordination Maembe. Angalia objectif ya ile uliendea kusao yenye ulitoshea 30,000 francs yako. Bakia pa msimamo, bakia pa objectif yako. Investor alituambia siku moja akasema, kitu ya kwanza pour que ujienrichisse